clear tu te chibai le ve kule tun chum kan video a chuan Mizoram Fire and Emergency Service Department waya Fireman le Driver Grade 3 Hnaruak dil thei chungchang kan en ho le don ani post ruak zat ama saberin han en ho ila Fireman post pariat aruaka Driver Grade 3 post paruk aruakani Fireman le Driver Hnaruak te hi Provisional Employee angalak turan ni a Provisional Employee PE kan ti chuan la nget chi alo kumsari kumsom service nuwa a nge theina chance omang chi kha ani dona Provisional Employee P omzia le akal phung kan hredu ni chuan video masalama P Hnaruak then khat te kha kan lo en mai don nia hlo chungchang han en leila Fireman te hianin pay level 3 an hlo don ani amai ro chu PE ala nget chi alo ni wang khanin 50% an la don ani ti chuanin pay level 3 50% chu sing that sangli zaruk le som an hlo phot don ani nakina full payment kha nget da regularize ani nuwa khanin pay level 3 kha a full in an la don ani pay level 3 a full kha sing ni sang kha jasari atanga singli sangre le sanga inkar ani don ani driver grade 3 pay level 2 ani ya hei po hi 50% an la phot dona sing kha sang thum zanga le som ni an hlo phot don ani full payment pay level 2 kha sing kha sang kwa zakwa tanga singli sangli le zalin kar ani don ani thiamna nei ngai te han en leila Fireman na dil tur chuanin class 12 pass chin ni angai ni class 12 le chin chunglam kha pass angaya tin physical le medical test at paltlang ani turani physical le medical chungchang hi chuna kina kan soi fi anga Mizoram Middle School standard chin tal kha thiam tel turani bokani du thu sama chuanin LMV valid driving license nei te du sakbik ani donani driver grade 3 dil tur chuanin class 10 pass HSLC metric pass chin tan khana dil thei donani tin LMV le HMV valid driving license kumni tal lo nei to local to ani turani a driving experience nei to ani bok turani motor vehicle inspector test paltang ani turani a khatiang vehicle inspector test kan ti khanin driving lampang te traffic signal motor parts le khol then khat practice te sangchi khan paltang turani physical test te medical test paltlang ani turani a hei nakina kan soi fianga Mizoram Middle School standard chin tal kha an thiam turani bokani physical standard measurement physical standard test khan entaila general tan sanzonga height ta khanin 168 cm chu fit nga le inch nga vel khan ni turani a chest om len zonga khanin 84 cm ani turani a expansion om ti lena khanin 5 cm chu 89 cm expansion anti thei turani keini STSC mizo tan chuanin sanzong height ta khanin 163 cm 5.35 feet vel ni angaya chest om 79 cm tin om ti len expansion kha 84 cm khatiang khan ti thei turani age limit kumbi thli hanen leila deal tu chu kumsom pareda tanga somthum le panga inkar ani turani a keini STSC mizo tan chuan kumnga age relaxation na oma kumsomli thlein an deal thei tinani chu selection process hanen ho leila Fireman tan bi khianin written exam le personal interview omanga written exam syllabus tan hianin group C syllabus group C common syllabus kahman turani donani group C syllabus chu paper 1 le 2 omanga mark zani veven pudonani total kha mark zali anianga paper 1 a hianin general knowledge mark zapu general english mark somnga essay writing 30 marks english comprehension 23 marks omanga total mark zani ani donani paper 2 a hianin simple arithmetic mark zapu basic computer knowledge mark zapu ani lenga paper 2 total mark 2 mark zani ani donani driver tan hian physical test le practical test nei anianga written exam driver tan khanin om don lo thungani physical test le medical test nei dan tur hi atu langin website lama le calling letterin hriat tir le ani don bokani dil dan tur ha en leila dil na form hi RO branch Directorate of Fire and Emergency Service Department hun tharveng aizola STSC tan cheng zale somnga choin lak chhuat thei anianga general tan chuanin cheng zani in lak chhuat thei ani donani tin application form hi department website fireservice.mizoram.gov.in download thei ani bokang
website link chu hemi video description a po hianin a link website link hakada a kan lo check out don nia advertisement hi voin December ni som pahnia ti chhuah chawani wangin department website lama hian voin lama an la ron tar lang lo mai theya an la ron da chuak lo mai theya naktuk lama website lama khanin advertisement le application form kha anon da chuak be seila kan lo ngai chang don nia deal na form hi voin December ni som pahnia tangin kumthar January ni som thleng office hun chungin lak chhuah thei ani don ani form submit na mun tu chu RO Branch Directorate of Fire and Emergency Service Department hun tharveng aizola ani don ani